said the econo na Jennifer Poku Rile's cuisine or the no quadra so Jenny precious OV and so rekua nyantechua na nekweko Daniel ni Ajay and so ewa ha mi se omo maka nyina so network ni tware ne ho de ombeba na yenyina ya boma ya adwuma no ani Joyce ahwa enso ha adwoa Goldie enso ewa ha ahwedia bena kesewa ani enafe kandeidi ani onoso ewum den kandeidi wi ot Germany network yanka ona abeka kire enafe Joyce in the also share from London the September 22 on my Dr. Odani Macro Junction Mame Ama Charlotte Shanti na nekua from Pom Jima Ajikum edamase mumra papa beria ebi a obi aso osofo paye no paye ma na me shewdi erifo ne enkoma ye bedie na ye betete mani akasa kire meme asem no ye maami bi ebeka ne ho asem no na wofo edi itoba waye Ahazia nana nema ene Atalia Ahazia ene Jehoram na ninu yanu bini ba Asel na obehu ne ho asem of 1 Kings chapter 21 1 down 1 Kings 21 I for me di kan etiadunu baako ekro maami Jezebel ho asem ene ye bekan ewa ye boni tew na ya to aso quickly for Bible na enko 1 King 21 na yesre Nabot wo betro bi yesre wo Samaria he Ahab ahimfie ho na abuka kire Nabot say for betro no mami na memfa menhye mefa menye fine true if he say ben me fie ho na mema betro bi a esen medie asha nemu na ose mempe na anasa wopa mema wo ehun sika na Nabot ka kire Ahab say Awurade ma ye mpare me se me di magya no mawunyade be ma wo asem no wa eti asem ti awa wo mu ane se maame Jezebel nikum ene Israel Ahab onye obaketoa ye besua de efutu bone a ewa wadiem ene asetinam maame fo ma titu ye tu ye ma efutu bone ye tu ye kuma efutu bone wo koti ebesua wo yem se wa hwe yi a Nabot ena ye gane japade asase eban wo hena hapa himfie ena himfu binom tim krofo nsa di wo mu nsa ase efiri wo mu nsem nana wa hwe ye wo bewu ena wo so beji Nabot asase because eben wa himfie no se da bi me nana ma wujade ye de jame me de ma wo nye yi Bible se na nim nye fe okofi okoda na ne Jezebel ba no se adre no waboto no esi Nabot abo ekum no eno ba no beka che ni kun se solidity na kofa betro no na mawie adwuma no ama wo Bible say hwa na Nyankopon bofo ebeka kire Ahab say Jezebel say babia enkramai tafre Nabot moja ehwa ena ubatu ona bi wato na sa pepepe ni kosi edi ni Yesu ya efutu bone papa bi a wo ye adwuma ne yiri tunifo wonde ni paso mesi ne firi adwuma na se adan no de wo ye yie na de wo nye yie eti wo kan bibia to adwin start na wia wiade na solitia no enen krofoma wo fa obi ba ewo storm so oni ne beye adwuma ne maame amona so a obi a woni ne store bo ho obeba na so wi sika ma me na me fa nto susu ma wo bewu ye bekum enye obi a ne ye ne bone o fadi woni ne pakro no ne Nyankopon tem wapam maame a wo tu baba yi wafo woni se papa yi maame ne kuni papa no ba dan wo fie o ka kire wo se ne yire e won kran waka kire wo baba se na wie ye brei won kwa TV o papa ne dem enem no mobi ko TV abayiwa ne so kwase mini skirt okodu dem on wakofe chin to se de okope papa no Santa table so ana de ne bone to
be ma ne so ti akonwam o ye nipa na jake no aka na tim no de awom afa ne yefin Christ obesra ne ku no obeba no na fie wura oje aboso kwane ma me ne kontokwa necessary tension abafio because opia ne baba no si wonko no wonko jemra maami a obo ne ba obesia akosia woni we wa wade be ma no pay ene de anyo maami sika na wo kwaje no wo ba no wa adwuma o ka kire wo se ye pie ko pe bi dibra me say abayu bi no ko school la girls e wo Kenya ase ena wonyin sen ye ne maami se ompene eno de ko matumu no kuku en wo se na duro ana nyin sen ne se ye maami ne be ko fu na ne pani gira ho na okumi be ko fu na ne benjo akwari tata ne maami ko se ne ho akomfu e yasem esi ye maami ne so ku ne ho afutuboni ni afutuboni amani pa bi ewu obra ko mo brenso ye maami je afutuboni utu ku giant pocha papa na djuma sei giant pocha no de woni ma no won pebre edura no anadwo de ne sisi moden ade wonya adwuma bia ti ahode na begina ne sisi kwasem papa na tete etianse so ko galamse site kura wo ko galamse ne ba ko buoku no asase a wo hene na na woji enye odia maame no ne ku na wudi agya no uti ne nsaage okunani waya onyamene ne boafo ubewu yenya ye futuboni na Jezebel tu Ahab futuboni no amoa no no wase wiase nyina ye ne dia woye nana yere Israel nyina ye ne dia nanso de okasa prim de okasa prim yeti ai obetumi amagra da bom say ye nyina nwura dem koda butumi kasa power show my God kasa eturo bi anka dem magani du kayara nsara ndaiki alla wallahi ani wa be sori ye ba no so kwasem abusua afutu boni kwasem mi se champo yetetema kasa kire emema woni ni ene de wa ba asem so o de bia de mba asem so oh ende bia asem ebi be ka ho enya asem ba ko na de bia na so your stay di ejai woni ni o challenge me na me no boafo sa wo ya brewa sa na pese mchiri na pese o musa baba wa sa mre ya wo do wasiswe so wo bo life jiwani bedu se me na otam twam enu nti ye no ye tam me be pe krokro bia me do ye ho sisi David wonyi de ya tetema o na ya kasa kire emema wonyi ni enne wiase ya ye we enka onyankopon boye no enko siesie wo kwa wodo nyina so wo destiny ekwurade nanso ye maame no bia ya ba wo mo nchen ya wo mo wo yen maame ye kwadwofo ne futubone ama ne hyebra enko de be wiase no asai emaba wo maame tu futubone entie no na bo wo nso ne se won fa mo na wiase enti se wo do be no ntimi nhwewo a enye wo asade se wo nyine ye no wo be ya chimbede e de kwa kohwe wo maame na bi da awa ya won ye nwuse chinchira ye ma na hwe ni o ye ne do mo be wiase enti se yen ene ya hwe wo mo jam pempenso bi no mo jam sam pempenso no na ma wo maame ana papa na ho apo fi se obare no obubra papa ne mom no se wo hye akwada na me ka kire wallahi ese amanie wuti fie na me ka kire se wo ba no police station entibra wo yam wo se twi ebiem nso awariem wo ba ya be mabie ehu ne mobo afene fi atachem edina ba be si kokoso ansabi wo hya no ehwe fie nyina ma mi bi te samia ya mi ti fie me ba akọ awari wo japade asi ape no aso be bansa kwasi sia no aso ne bansa no de ne nam enuoso na kode yutum no se be me samika ya bran kra ya sebe ya chima ne de fra aban kwa de ma fama mema di e ma sebe wo mu jimi jijiri o mo ba ne evipu abie papa fu yo na no to se bri ai ona ke twa na wo kru wana no wo so se de be nti enya beye na ma me de atawa chi na wo so ansa na do ka ena de wo se wo de wo ye ye na me ka chawo
wonyakopom wo mre de ma obia obi kwa ware ne se aware gu a ya yensu mo mema ni tiri so na fa firi ya no ma mefo ya metia se ye ne masa ne ma no eba akwana se de ase wo ye ma okun de onye ejapade no kwa pre na be ma wi afina busua empredo na ne ma me gu ne be ma nim na wo hefa kakari ya be ma tafinti no bo abegina boso ma me fo ya mo ya sade mu nhye na wode mo ma eto wo hawmu ebia mo so ebia na wo hini ni wo store ni me so mi store ni na ho ya na enkwada ya mo ya adwuma wo store ho no mo na me ma ba ka cho se abana so wo hini ni no abana so se wi awe ye say wonyo hu he do say wo be ja kwan ya wo da se to so enti wi aka mfantu susuma fei wonu je atu susu obe wi ase na ma me na fa na nipa kro no store na de gu saboni wo se nya office wo yankopa de be cho wo nto da ya na mo se mo panyini che wo panyini che de boni wo yi a ebe de wo nyina che wo yakopon se bi obetua kana obosam so de ade ma wo se bi akatia enso so wo honum abusua japade a wo ni wo nkoa wo ma me ma mo tu mo fo se abusua japade mo nkoa mo be fa wo de ye de be wo mo pa akrampo wo mo gya honum enti afutuo bia ya amwa asetra ya hwe bibi ye ne to ne ma yie na wo destiny na ni wa wonsam o wo be ye yie ye yakopon ne be ma wo ye yie se bi to milika enne the youth no wo mo to milika ene ne ma ya esie bebrebe ene ensem ya koso a ma ga na ye nya hoto no youth no enso mo tuo mo fo na wo mo bobra tene se na be ya do me sewe ya papa ante pole na ye tete ma akasa akire me ma so mama be da se awade nyankopon hira wo ne afutu sem a wode abai afutu bone de no kwasem ni nipa bebrebe di madanse ye se afutu bone ama nipa bebrebe gudam nipa bebrebe adwuma sai nipa bebrebe abrabo aye basa because of afutu bone bia ne nyonku bi anane maami bi ana obi etu nu nti enenam so amane ma nyina aye basa ya fama na fufuo mu enamfo timi tu afutu bone ankasa manadamfo ye de ni se wo ye de wo ye sa oba wa wade na nadamfo abesim ebi kura ba ma na adwuma ye basa anane ma heda nko yie na adamfo na tinya ka kyense ma memfa wonko aduro so anamfo anko mala na so masi wo na ye nkope aduro mfa meye no nipa na adwuma nye no sabe ye sabe ne sabe gimi na oba no walefo na tinya nya kwan akotwempra foforo wa abonten obetimi adi wadamfo na chia last minute wutira nya yi a wadamfo no betimi asan esa atwa ne ho asa be hawo obetimi asa atwa ne ho asa akọbọ nkunu na mane ama wawade na asa be hedai abegu because of football ni bia wo ye de wudi wadamfo achi etie ye call ba bia esa wo ye de wokọ ma me fo no bebrebe etu yen ema no so football ni maami a wo ba ko school no de nyinsa abafie wutimi fra bofra no eka chese nyinsa no nko yimu wa wutimi so ne nsakwa ni ko ba bia esa wo de ne de ekosi yenkotu nyinsa ni tumu ebedru bre bia bofra no be ware a onya eba no wo de so bo no ba be bo wa kasa maame no ama ba football ni bia wo ye dai wutu nu ntina ma bofra na bra ba ye dai aye basa yemra adwuma mu so adwuma ka so adwuma mpani di ahye wo nsa sabi obi abie na adwuma na wode bibi ahye wo nsa se je na hweso na ye nyina ye nidi no wonam afutuo so ana obi fufura abesim abetufo ama na wode adwuma wura no ennam de na kwa aduo so enso so adwuma obi a was ekwa fa so obi na adwuma sabi obi wo ho anya duro so no okọ abebie na adwuma bato wode o ni nyankopon na mo ye wadwen se wobetie afutuo na wode adwuma wura no so akọ ba bi a wutira anye ya eno abesa atwa ne ho abegensiw na ye yiwadi na ne wa kansa no adwuma na ye asa abebo na wutifie enti afutubo ne de no kwasem ni eyade a enwa nipa enti enne sofmaami kan say asaba wode abayi etiefo ne yahwefo ye nyina yemfa entu ye ho fo cause bible ne kra e kan say mama wo na ada mo ne nkomoboni wo hoyi ese obrapa enti se obi ba wakwem na so wode mpo kan say afutuboni bi ana de ba hwe ho tituru ne yasofo no
first ya wo sha nyame soma ase ana wa sorry ase no na niema ekọ kama but what ma ho kwan ma osofo fufuo bi abesim e de wakọ ba bi ese we de wakọ because of futuboni bi a wotu wonti kane no na ka wo dom kama na niema ekọ so kama ba hwed se wa ntia futu papa na wakọ ba bi boni a niema ye yie no last minute no asole na begu ama ministry ni nyina ye dey aye basa enti akra na ahwere wo no eno so ba ko gugu akonta enti enne afutu a ya ikaza of maame dia mayen tie atisem hunu ewa abonten mayen tie afutubone te sade na of maame ka na fia wutimu na obi woni kunu na wonyonko bi so abesim bra yi de ni nsam ye na wo maame so aka che se wo anya hwe wo obi kunu awo bi kra timi ka se we ne mpana no nya ne ho ade etu so kwatale mu bi ba wa so nim se obai kra be ha adan abe men so ade abetena ne nche bi na wa onam so na wa pia wo ba na ade akohyem ene duabo bebre ni ewuo bebre ado so wo wiase nyina ye saa afutubone na ade koso no nti yesre yetie fo ne ahwefo se ne yetete ma aka sa kire mema afutu a ye de abai obi amfa na wonfa mobra na enye yie ma ye nyina so me das abije yetete ma sa kire mema jai Yankopo Inshallah. Now, Brunika Simbi said, if you want to succeed, avoid success at all costs. Ye unipa bi moha, oma dwe say, asetana no mutimu no. Ekwa bia ombefa so bia no, ombefa so adi ye. Na saa su ene ban we ene lady say ubenya afutubone. Ye besre. Enkwa dechen bibia. Na mibusa se wan kasa no hwan ne tufo na nipa no afutuo benso e no de ba wo ye wo afutuo bi ha wan hwe a obroni ka se mi se persuasion ye betimi de kasa ya defedefe kasa adadao ama wa ya de bi wan hwe a unhunu se e afutubone e na ye tu mesrew ya me yani na ho enipa se wutu anamo bi ana wutie asem bi na se wan kasa ene u conscience emfa utimi hu se asem we aye ka kire me ehwo na mo amitu no enye afutubone ama bi ma tofom ebi ma hwease a o man sore bi hwe be ma bi si so na nka wo ye wadwuma kama but pressure kakra wonya free wo yire ho na wa mo ani ana ho ntino ene o kasa mi hu yanka ye besre youth no sakawa sem ya abai ebimo eye wadamfo ene tuufo but me busa say udu hunwura mu no san ene kokosie enti ye besre enye nipa bia sebe ye hunu se bia odimu ewo society mu na betimi ama wa futu a eye ebimu mpokra ye opinion leaders ebimu ya asofo enso no omuntu afutupa enti ye besre anamo bia wutu a ene wa wo kra anyi no yentwe ho mfiri ho ensem bi obi ka kire wo a bible say wade nyina ho kwan nanso nyene nyina na fata ye asem na wo ka kire on kadi sika bebrɛw kadi yedie bebrɛw nanso busa ho se awie na kwa wie wo sei anamo bi ositu no wo ya babawa adwuma no wonya bi enokore papa ya wo de ho kwa kwatare no enka beboa but ene HIV so na ewo hoi ene yare bone enso na ewo hoi enti ye besre de o ka no eye no kore wo hwe wo situation na nka wo so situ ade na nka beboa wo nanso eye futubone enti ye hwe ho yie ewa futubone ho ye hwe ho yie wo nipa ye de omo ba ye nchen ho ye obi ho krampo a ade bi a wo ye no anka unya nipa se on guide o enka enkonko wie sa but enama futubone a nipa receive ntino sometimes ya na feel say de ye na enye no krampo no papa nti ye besre hwe afutu a ba so sem na busa nyame se eye futupa ana se eye futubone judgment was before Judge yetete ma ya kasa kire mema Judge me wura ho ere say ewo ensem a ebinem giginem Jezebel dia o giginem ya hwan Jezebel yo waya no ho se ono de o tumi na obeye no ho ahantasem ani akakabesem ene ekoso
free nkura brem ebra Jezebel wuye no saa tumi no anyera anko hweye na ma medua mu me be ka ho asema kire wo se ebi wo mu a yenwie program no na etu afiri mu because emwa wo ebema wase ahye woni mu guase na wanka sampo no ebia na wanwu ntem na wayale apro akakete so sasem wa me be kan eno ne yesu on say judge Jezebel on wo ye na adwen se tumi okuta no ne ahode okuta no ntino obeka che ohene se owura gina ho na memenye obi wo no mu a ade no timu se ohene ko nya sase no but ne chiamia na se ne girlfriend bi anabia ni maami bi ana ne yire bi anya nyansam nimde mfa kire se asase fa nko ba bia eti okurani anam broni ana papa yi oh se wato na se ohene foforo no a wato ma no wu na waba wodi agine kakra bi na fura asase ma no enko saa o no waka chese koje asase no ohene na no wote so no tumi be no wa wade ko sa sankrata no etiji Jezebel honhom no and a year juma in part of your life a year juma a dear life say a year juma wabla boso judge a year juma wabla boso dia wo hwe ne wontimi kasem papa enchire wo wiase ebia adwuma ya omu ya pamu nwa na sasase akwakogie no ebia jai because obetimi kase ohene na wote so no na ne nsa tumi eni ne nsamu eti signature no say kwaje wono a ne ohene foforo no ababesa baji sika sombo ye layout yes na omo ka ni ejiji nkro wa jisika wa jini sase ni wa jini fie sani ma we Jezebel honhom no ena ye adwuma eti se wantie die nyambeka na ko tie die Jezebel honhom de kasa chewa wo be ji obi asase anoma mi apam obi afiri na adwuma mu wo be mi aji obi ka afiri ne nsam wo be mi etu obi afiri ne fie wo be mu obi kuro gya no wo be mu obi yire gya no sa no mi onyankopon de ku oba na ife Jezebel no sa no me na beka ho ho ase na me ka kire wo e beka ho sa ka ho na e bia na wo de wo ko yade ada ho sabi mpede so fa chame wo bani ne adwonso go ho wo beka kete so wa no be chima mo twansuo boni bia wo di ye no wontimi asa chamfrim e di sa 2 minutes wo mo jane o di fo me se jane emwa no wase woni wonanda no mu obusua ye di ense betre to obusua so se papa kosi manu ni sube odi tim no konkonsa wodi ye na ntitwitwa pesemi kumya ho ya eni beye bia okofotra ni mu no ena ye adwuma no etimesere tumia ye nwia ba Jezebel ko ye onde na bayisem eni enkrasem onde ye hunahuna na ye kakaben ohene jabame ampa so baye sane me we nyina na meka chose tu frumu yes I sa to me no tu frumu emwa eno na timi pie ni pa kokoduru ba bia se lete kura betu onim se bia nipa yemfa na dwuma na sa tumi na baba wura ko ka kene se we wonka ho esu bia nipa no betima yase no ba ne twetwe nipa na ntire ene adwuma wura pam no manager yese o emfa we kura ma no we kwa de wo se fata sa nye mena ekoso no jai ye Jezebel to me o ma ne betra mu onyakopo be dome ho edi se ja sa nye ma no na abrabo wo bono fa ho wura Kristo hinenum yi na montima kodi unwa konkonsa endwetwa nua na ntini enwu nanim ase na enim guase eto wo hene no etire nyakopo ya do nim se ebesa swaba jaje mba chote wo dawruma se baby a wo kan no odifo mi ntwa mehwemu no research yes emo mehwemu ho se de okwo anim wo se wo tsema de eti emwa because judge was wo hene ne kwaro wamfa ne ho ani o onyame afa ne ho anche no ro wi yes wane hiri nyina so tasi enti subaye dan na die emwayen tie besere nyakoma pa asase wo hene wontimi mfa asase wo wiase nyina anko ba bia die oba wo hene na to no hene wo anwu a akeme fa onta akonya so etimi sasa oba na be fa akonya ntra so a enyo ho se wo hene no wote so wonya papa eti asase ne ya to mbo bi no oba baje na memma so ya tabia tadua atu ekon ho asabe ye die niema ensem fata ye kum nipa ye se nipa ye dum giskedro ma mi yi sa Jezebel to me na beto mo papa hweniye na nyakopon obesa ojonso aya be fo jonso ebe hawu wabrabom na wonim so guase jaje me da ase bebre ye kan bi kra abayiwa bi
wanya ne seso abranti anka omo bebo bra obewale no maami bia yi twan so ma ne ba ne nwale da because wo keka wo de nani papa bia ba so pakola no wonim se papa ne wo yire nso bi sikanti ne nsem obi wonyai na branti a woni ne bebo bra no wo nkodi obi ko achi maami fu binom afutu boni maami wo betu koti e de so awiyam hweye no benim de besi china ewiase obenim jonkuku ade beche so de bia meka so se kwa me despite mo ere ya papa kwakuti no wo mu frase na nyese ya bi e ma bi wo hatum so mo sese wo mo pe o ma mpene e no mu wo ma no mu su kwase na obere kwa be no nyame ehira wo mu kwase ti maami gya ye futu bone ya wutu o ma ni wa hwe ya ebebu abo ya gye niam de memema e ma dwale gu bayere so enu ama mema bema na mana ne zipo abie papa o zipo abie so ni tadi ya cross na ho wa bre o hu de o ya gye giri no ya gimi no oba kasa na bema keteche na jemnika na ho so e ye dia mampam twese be e dia dia ade Union Group of Companies was super so to Canada, Germany, Austria. Fa ho jim ana se na Ghana nya de opeso oji asase ma wo be hada wo be tofie opeso oji o passport ni o birth certificate ma wa bibia bomodiafo ani twem askwa ne kwasem Top Martin Complex e dan kronwa mu ene wo NHIS district office wa okay 0508 584 427 Liberty Conference ekoso omani Alvan ya edubuase wakodia wodi o Israel ba etie promotion ni de to su dunia sade wasoro bekasa abaya wasoro bekasa Genesis 48 verse 4 was the ex blessing ehira no be yama ebebuso sanse onyame makasa wasoro nya adwumaye yewura bekasa na wonyame bema adwuma nso obeye adwuma ama ne manya hofadie ene oje eya no pano nsia e wo Jubilee Park adwomtofo no eye maame Joyce aboaje minister Kwame Jedu na emoji music tibomodin na osukobi na ubon sampa onyame ebe shapa oh glory hallelujah me pejuma ya ba cho fa phone no ni wodunum kopa bia sanum a adwuma ho eye Mastercard Foundation ne Springboard and the agri business any TVET adwuma sua ensa no dwuma adesua e de aba wasi adwuma okrum kwasem 0308255775 Healing Point basubio 31st March Easter Sunday e was Sompa TV so you know nsampem kopem no nsompem ye be church wa pomudin ene ho tutu nyina na dwada ya repeat enumre no nine one platform ni nyina so sabekaye ya e be boa papa Leicester Ghana odi amoase papa kama e dia ba yes no yes e ho asem don hwere aduonu nine ni nyina wo ba bra wachima ni problem e be bo ho bai ko pe bi to na wo ho ni die be konanim Sanse wacha upainti lines wade bag nso ahyemu e de amawo me pato de extra long makrama nko ten kama ebi mpimfa ba bia ene ye wo heavy flow ne moja ne so ba chese e be se de ni bia e ma be pe dress no ye wo kumase Kate ya baby otu for statue no yes 0302 235 Express Group Canada, New Zealand, Germany, and Austria, US was super so visa IELTS Sophia scholarship ticketing Obebra Papa 024 900-0448 na Boris B and nam papa no dear Denny dear so dear ya nampa nam no so akokona no so no de papa say akokona nsa BBC nebo ne nofo obenya biato bibia so dear ne so befa number no now the offer kra na ofia be delivery no ama 05 44 44 Boris B was a proudly efie akoko Faith Omopate Clinic enron kitwa ya mama Elizabeth Faith wa ben prophetess wenimde ewie bre oposa wani ade wa kira hu na tua bom so kwakwa to dem ayam kronti yesi eni abrobe eni anka sasabro ukoto dwa hu wona ya chim
entehyewa Eye faith. wabɔ wasa nkɔ Eye faith. mojabrosɔ ne diabetes Ka ho. obɛbɔ ne sɛ dwie yɛwɔ ahenema kokoben Nkranso to Manteku Junction, Takrade, Anaji Police Station, Bogoso, American House. Bomodin said, Uni Ebeto Kese, 0244 583 859 0275 969 414. Sarah Koba, UNICEF Fashion. Come on. Was he stay almost 10% discount? And your papa, Quadanta, dear, shoe, penny 40, slippers, a mad sandals, bag, jeans, the say, khaki, the edit dress, jewelry, and your man, brands in the Gumuno. Yanis from Pie your bar. Any dear 0244 797 215. Spanish 3 power combined. And yes, Spanish jingo capsules are back. Anti-aging. Baby, no, what dream be a dream? Emojan be cause on a manawosa. Who to me now? Unasia tata. Because we are not tom. We are drunk a Caribbean one. Cholesterol Jimojan low pressure. A fair one bon halitosis. Who are Brian How? Gariana cow. Colinac. Danieba. Freddie Mens. Apidank. Misty. Habmay. KNG. Nisi. And no may be BI tonu 0266 114111 Piwak 3P garlic mixture baby su kerim what me pacho ofie ho toane ekoko odwumum ho ni tiri ekoko garlic ahyenso de da ho ti ahyen nso say mo jabroso kase amroso sanu na ye otitati wo fo ekutu nyema bi ne na mo ye moja no efichire wo mu dodo afeye immune boost eye 3P garlic na wo benya bi okolinak Garson Koforidua Okaishi Angel Heba any baby I told no bia 0248928824 busian kwa umane so yet it's ma yakasachi emema 055193193054893191 efutubone maami efutubone sisa na wade papa bi ebe firi wonsa efutubone se wanyai na wuku adwuma sei wubo ne tiri so wubo na kutia obekwa akoye de enyi so anhwe yina ne na foto ni fusikadura wadowo obekọ ene wo ma ode mo beko etihweni hello Pachodin baby akasefri hello good afternoon din baby akasefri Bacho, because of the young one. Yentio. Because of the young one. Mammy, Jai, who are would see and what TV National Casa? Why? You 055593192054893191. Yet it's a ma near Casachre and Mema. Hello. Good afternoon. Afternoon, baby, Akasefri. Good afternoon. Me pacho TV no low no why. Good afternoon. Afternoon. Me Kasofi Mamponte. Yentil, Wajapol. Yamishna Pao, and I agree, dear Mudiaba. It is also Bible Kwana, so look at that verse 91 more. Maybe I never penny, or maybe I never hello, maybe a fair hello dear. To ni bafu emra na osano okache ni papa se osana se emi fa ono ankata baye dai obema ni dopi dia ampa akwane koe ekosai eso ni papa ni ema okache ni mami se ni mami ni papa si de be bia de mami nti dia me fama no o se kokache wo papa se John the Baptist upeniti ampa okache ni mami na ni mami okache no okache papa ni papa so no who dream no demo of papa so se ko be gidon nanso e san se ni baba yo no ni mami atu ni football nti no ama oba akora no ekokoje sa football won ekache ni papa eti okochi John e ne koto afiase ama ye kotwa ni ti na ye mi san se no di ni ti tu tafe woto so ma akora no okro ma ni mami no dia ni mami di ye sa na ekoso e wo ye mamu sesi a football dia ekoso ama Ghana se se ni mo nyina da he ni mami nyame hira mo wate de mo ye bia so no yati nyame hira mo mo de mo ye bia so no ensi mo ye e wo nokora wo ka e wo sompa
Etio media. Yanso yedamase papa evutubone misu betokoti e de yesu awoyem maamefo titiru ne di saa de no efo tu ye mefutubone pepie metiko hello Bacho, good afternoon. afternoon ba him adin baby akasa free Bacho, me dikinti amekasa free de kum. yenti we Bacho na de mwaka papa atoma kuma so me hairdresser wo de kum. Every time say ya me ne me nyina ya hwem. na mi shira What you for na me kai se ma mi bi. Etu ni ba futuboni na onyem. Asinka won ko yingu. Na wa woman ne ba no 24 years. When a skinny pan so happen so I want to mabio. you Senka ko yi ne ba first one ni ku ya. Nka no ano na. you Nti na de waka se ma na pam ya kasa ma kuma so ne ne nyina. Eni ati wase na nka nya ni hire obegre. you yeda ho ase na mi shira ho ware Nka cholo. you hello din baby akasa free Hello, good afternoon. din baby akasa free Me wa share friend na pa me kasa filter. you kwa me yenti Oh, asuma mo kan yi. Eni ma asem bi ko pa. Me nya ba yo bi ne wo. Ama o ma ne agina ma boga. ayo Boga wali yo. yo boga Ma me dina ma boga. boga na wa ne yire ne no na me ne de Ne chila blitire eno ma me dina ma boga no. yo Me classmate ni boga no. yo Ano de na ma no nche. Boga no yire. Ai. obeba Oni na nyame ahira wo se tam oba besu eno da ma no. de din Ito one ne nyam. yo Ama nchembe bli. Meda ma nyam shira mo pa. Ama ma ho den. ajib ne ba ma boga kota wade so abata bi pesa hello 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 Hello. bye my din Good baby afternoon, mama. afternoon din baby akasa free Bacho me ni the precious me kasa free de ankwanta. yenti oba pa hello Good afternoon. hello mi radin baby akasa free I'm in Kasefi, Budumbram, Labrakam. yo yenti we Aha, Manfa station and or and them. Na the shape program na moya na. Then go bubu so what to say. You would be back for. ani Also, after this now that routine. Na awali se ni any abatai a foot to mu to mo mano. Mame Ghana han mo ndama ye fan problem mu a say ye ku kata wo yi ndama 100 obi ameka ne ha wonkyere wa and obi funya abatai no etu mo mafo de fa yo enye oba bi amene tnai mame nia ne mame tu oba no fo ama oba ndi ni fam no e kanya no kwa ka me hwere no kwa kafra misramo program mo ye ndie na nsa na huta ma mo de ye de bia me beto na ma kike bi na miso na hu hawa me di tu mana mo afa na misra blebre why yanso yada ase pa nyame hira emfa baako na fe yenko computer so dwene hello 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 Hello. udin baby akasa free emei ba pene mate atum hello mi radin baby akasa free hey wa original nyame hira se bibram why Me ntia da sabe for the make better. Wa me ya jo the affiliation na atibai ina da yadda jiya na addition na da na say thank you and sako so that's what check ko ko ya kan kan ya that's way o be ya network is ya ni so sa o face program sa no tie ya na ko ni bia ba ta ne haji ko no so kenya ye ne o network no na ejiji ye ne Oja so abang ye ya da ta mi sa di ni so mi ke nan so an wa bu wa na mi tre emra o hadia so ba na ba na to when so ya ma mi ni to so bu pa mi se ke ni ba ja ka cho ba na
Enra ye ko ge case ti adwada ye besa ko original you read us last one yanko hello afternoon din baby akase free Did an aquam nana yenti asema watu wewe last year Obama me ye dama Obama Obama ke kan so ko na mambo ko da bi ko ma ko jimi ko tulu ni hey ko da bi bo su men na me ni ye ni me di bo su men na ba ta ko bi ni jare me so men na ko jimi ko tulu te bo wi ro ba ni ye ro ko tulu so yi ti ya se Obama me ene ko Obama me ka so ko ta di no Ọba ló kọ́ ti gbùgbù fún ìdíje tí a ṣe ní màá ní fún ẹgbẹ́ ní ẹ̀ma àná pàṣẹ ní wọ́n mú yẹn díẹ̀ àánú ọ̀dì ni o. Ọmọ àmì láàmì náà ti yàn ní gámẹ̀ ní ìgbàgbọ́ mi jù. Yẹn nso yẹ da ase ebusua yẹn fẹ́ nsi yẹn kọ́ kọ̀mpútà so ẹ̀jẹ̀ di mìíràn na yẹn tó a yàsẹ́ nìyẹn so ànàfọ̀sùn a wàtena ase. 21st clinic a yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert wo medi ho ya pao ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wo ko me de heba de mi nkobie mu ya kwa abre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de omo da soronku nti masichire ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so ayetitriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ye sure me dwonso ntentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi so mi so kura se wan hwa stroke den hu bagim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni tabita. Ya pomudini. Bishop 75 Enterprise. Empempradie, Komadie, Empetia, Abakonkawa, Nina. Yedisisi yewo esibejem emi yeni munyam dead. Bishop 75 Enterprise. Dealers in all jewelries. Say necklace, earrings, bracelets, anklets, watches. Any space na who do ni na Bishop Jewels yenim ne fretiti Emaketiapa Sompa dia sasiso emenije Sompa FM Sompa TV maketiapo Sompa dia emenije Ichimwa fidie neto
Sompa FM and TV. Nebema wenijie Eni aketiapa Nebema wenijio Sabra boy mo dakini Dina cheo suna udie unya Nebema wenijie Aketiapa nso kamu Ema aketiapa Papa wafidi neto Sompa FM and TV Why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asitine imunu Ema akati Yeno mai munsam kudi munsam jina ne kasebo Dijisam ni jasu semjina Sompa de aba no natural garlic pepper bi ene edian aha namo na madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidro bi omodi aba ye friend 3P garlic mixture na manfo tu omotu oguso no enya senketoa 3P garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3P ya ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo anase nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 02489288824 and 02010000021 Destiny what shall I render indeed what shall I render Enemre die se wo pentade papa eye classy ebe fataw na ne bo no da fam a ene ne nhwe ba bia se Sarakoba boutique eton ma no mema ntade de de kwayie party office wear hodo se ye suit na wo pe ladies wear e ma bags hodo watches jewelries ama wo perengana e mema belt na wo pe jeans papa enkoda ntade ene pii die ene na watu adi na wo nhwe se kura de wode abebomu eye 1 month promotion enti wo to ade ba ko a what 10% ade free so de ma we ya kwanya abade ma tufuo ene mo amopa ne nkonko ato Sarakoba boutique wakwesa ho fedie mu kokomoti a yensa ne homo poda biarada hwehwele chi akwan awo soame wona Sompa FM Sompa TV ene di hwani mu telephone 0244797215 0244797215 Sarakoba boutique enter the papa perfume Emra ye wo munyemra ye tena wo hwema ade a betum dia hwe fridge mu sei emra so sa wuto fridge a ebo adwuma na ye papa na efe se de be ya wo sika ho beto no se wo beto fridge a ene to high sense breko esa se entry power ene buo no so da home tabletop fridge double drawer fridge display fridge water dispenser fridge fridge a upe bia ye wo bi wo ho ma wo we dia mo ana mo se yenye o 58 and copy 18th March Hisense fridge promo. Abra promo yi kosi. Bora Hisense showroom bia. Na koju fridge ya titi so say. We ye dia ba ma wo ene wo. E ma wure fi say auto fridge wo Hisense ya. Ye ma 5 years manufacturer defect warranty. Hisense fridge promo. Hisense everyday prices for everyday people. Na Hisense she kakra wo ho. Wa fi hwe samoye odina we eme mane hu se ye ka no wasani wo ka sa papa kesi ya no ba ha na ne nase atata ya o kasa no de nsa katana no ani but we de say sa papa no ma te de mo kan nyina Spanish garlic mixture ene ne capsule sadaroma ena mama pomodre sa no wow why nice and kasa Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ma wa ye kama pa ebo mo boje di afusane wo ne pedua no mu na aboa sisasabro awotutuo hypertension eti cholesterol so obi otadwo so antentem pa gas gina wo yam ema akura amane muhunu ma fichi promu nyina etuotwa obi akura wadware wie no afre na ne ho ye ne hene enti aso Spanish ginkgo capsules hana Spanish ginkgo enu de ye nnuanu nura watwe free ginkgo biloba eni soya oil mu ema wadwumu so da ho matin so ye say eye anti aging and ma good retentive memory na ye ton ne hene Antec Herbal Center for ena yi enye na pharmacies chemical herbal shops enu an se mo frɛ 0266 11 41 11 apinfu abacho mo manufo no kwada wo ne mfiedu mienu enka ho FDA agi edwedie krato yi atum
yama ya ho akwa babiem abusuafo yenye birthday si adofo binom ayedi wonum awoda na yenhye wonum animonyam so adofo bi di wonum awoda yama mi se nra ye we ye nra de epachew abena se wa nra atwam timo hwena Rashford pacho hwena ye maye oda woroma ene de no ana omo fama me pacho tell you yeni ankasa ye Vodafone ne kwasem na wo masakra ye ho na ya baba ye papa amana chen titi no sanse de niema awuram wakwemu se sisi ma network wo ho ato bra wo ton kradi sikako network foforo so udi twabi ni nyina waba ne ye twe ye no Telesale wonya bedu odi ane se obe connect ye banya mechi wa bintu brebre nyame amani tumi bomodin se bia woda so da ebone hwehwa akora yi o ya de bi da so ya bodua yenu ya be ye be kana simi nyame cha fa ne so adane ne dua ma na ye be wani photo ba kono ne awed ne nyame tumi se se di ohia e mojaduro ne aduane a obedi na ne ho ato no na sem nyina asanya me chese ya de bi da so abrochire nkrata sem a me hwe se wo enfie ensia eno kura kwase da be na awotwe no benya CCS afa na ne sin tutuo onyame ama ne tumi frɛ no one na bofo ombe yo ho adwuma 05 35 89 76 99 05 35 89 76 99 Jollof King Pediane pedi Jollof King ewie pediane pedi uye ye na de mizu aboso uji awade ipa choka ho bomodia wode biwate edre okofie yintiantia kelewele kakra ebusheni ndibi kakra mo abaso oh dad ni ya waye duase be man kwan janshi Jollof King na tafo otafa hibro numa infie ho a ehwa na benye bia 05492827 office Judgment Dental Clinic judgment baba o se so ko hwe wo se ka ho e wanum ekeka ukotu se enka wom ukosi o se pro o se ne wa aye kiss me quick your friend is bo glass o pese show blesses ye be scaling and polishing pe good so be sha ma o be ya ma wo ani e obesi gold besi silver so abo wokola udresi e dia ma ya polish afi wo bebo am wanum na etuo no wanum bon wa te se kwai master wanum bon wo kire nwuma adofo no bre kona ye hwe ma wo kuma se ya ba be pojanshi wanum hwa mo Total filling station Techima off Magazine Road Techima Magazine off Techima Markets and Grindungwa Atomic Down Koforidua any Central Police Station no any line back so Sakrade pipe no traffic off Tadisco Junction Bomodin any into Kese 0598 405 674 Time Heba Time Heba TIME malaria fever wonu ato ni pedua no tutu tibiedi time HH no sisi ni mampele ya tena no robete pro sanini dwiba sabedie krodoso nina udru dwale wia wo de afin udwale wia wo de afin wo de sekan na di twere wachi nkonkonne ni badanya ponche force shida onam na totom pampa ube ma ho ekura da ho ye wura ma azudum kanea pancho 02 44 417 669 kanjem esu papa no kanjem me pacho pebi no mo e akala eni abushane no mo potassium sisi ntrinim sisi ntrinim iron numbi blood circulation wow papa ojabedi afusani ye na abwani ana so you be a heart burns eni etu ase kwa doctor munyana mumle mbira medias onoma ebua pa reserve so aka 0241 449 191 na entumi wow birthdays Abigail etuobua odi ne birthday mesre onyame pa ene wosoro hira e de ma no onyame nka ne ho akwandua sanyina mu ane enkoyanim wonsu ye Lady Diana yenua akosua papa bi ba kwadwo na chiri ba nie nti yenua ba pa ni oba lady
I was ton kente no ne niema ene chow ne ahemfo chine ane oba bleki a ho fe pa ene udi na woda isiro so Nyankopon so wehira no yini fradomu enko adum ane why bim ye ma me Victoria Gemai New York fan club ohini ni fan club o ka ho one ye ma me Lee ene nana mankwati anom ne wo ene ye ma me Victoria Gemai so udi na woda isiro so Nyankopon hira enso edema no ai na yanko ba ko no flyer na way Mike mo de wey Destiny Ladies and ohini ni fan club mega boat party London London 4 p.m. and all white and yes adwumadi 13 July dress code no white akola maybe and Destiny Ladies no ohini ni fan club and boat party near their lunch kuno London DJ Willie omu gina mo denden the ticket near £55 so me K ni bekia na waje tickets na yako seso London na asherade animunyam case number 1 Hana Fosia no free buy Tano Dumase Kumase accuse Akwasi Kwadu Wanu so Tano Dumase Kumase Kwa order in court The Edibe Kai and Hana Obana Ya na transa na de wajiji ademu Okoyo ya Urade no bo afo na montwe microphone lamina mu fam konenim kakra na ni obeden wakasa koyo ya nso bi kun hu so akọ hu mude ma he mu no nso hwe wiase ya mobae na me beboa o ene esi eyi no akasa ni kresi sana na wo soma mo krofo amagigi krofo ku akasa ni kura ma mi susana o so Nana ya also abanim adwumawura o shebra akese ya commission ko na odema asore ma na enieme nyina atomo ene de hana wafire fufu wabana Bible Quran snap we focus ya bodu ya de na ape Bible obeje Bible na wafire ya white PJ me hana Fosia Kra Bible Sasama making no cray minitro Nyame boa me Mummy ready video dada Ada wo buy I'm a Fosia we Kra Bible Sasama me bekin no cray trodo minitro Nyame boa me Rade boa me Alaya Ede na to asembe Ya me pamto ni kada wasesemba moje me fresh no na kakra na me wakra na minya we na mkohwe no ina mu me de ba me ma me hase ti me ba me ma me ha no o ma me ha no ofo he Tano Dubase okay ba January last year na wakra Move on the picture back on 20 my baby abrabo no twitwa me be akogina kasa mami Timpato me buy no me buy mu ho no e de ko February na me hu me so aba ko pamade wo efie ho na o pamade na makota nche na de to manim say boy bi abaye yo kasa no da so you boy bi a friend akosi kwadu aso opemi nga che me so an say boy no kura papa me papa free wo mu fie ti anya adwuma ti second one was aka kire me ya to so miensa na osaka kire me no de na bra ni twam na o se hana bra isi wo pewu na msimpa ne choda bi wa yire ntino mempene na o ka kire me say me fan sa abusia tenten ti me plan mempene ne yire kura no on fa ho ne yire no on ha adwentino o ka so pania mempene na nyinsan ba obeje ni wa sha akwa na ne bakura ni obi akọwo na ne ba ni obi kọwo ye no
ɔno mpokura ɔno ɔmo agye akora ne hwɛ no na nyɛ ɔno a ɔyɛ adwuma hwɛ ne ba na ɔno n'akɔnye mo bi a ɔntumi nyɛ dɛ ɛnhwɛ no mpamkyɛw nyinsa ne ba mu mefra na kyerɛ sɛ wote aseɛ maa no ɔwɔ yiri ne nyinaa ɔka kyerɛ wo no yo ti ni sɛ wodu ko ehim gu fam yi fosua kasɛ me wɔ hɔ a na anyume na me sister sa de boss na me ka kyerɛ sɛ waka sa amate wobɛpene na ɔfrɛ bra no sɛ me sɛ mate asɛnti no na bra no si ɔba fosua ɛnɛ wahyɛ white yesu adi nkonim ama ɔboronsam ahwe ase yɛkura yɛdansedie ne asɛm foforɔ no wɔde nam na banka sɛ ban nompe ɛkyamfoɔ ban wo sɛ yadeɛ nyinaa bɛdwane ɛkura mu afo nwin obɛmia ama na wu kɛkyɛkyɛ na ho te sɛ Nyankopɔn adom na wo sɛ me ho yɛ me papa ban so ho te sɛ Nyankopɔn adom ne ho yɛ pa damase yo yɛmmɔ adwuma yi yo ɛnɛ awia yi deɛ yɛde ɛnkyea kɛseɛ ebefiri Dr. Ba aso ɛyɛ na yɛde ama yɛhwɛfo ɛne yɛtiefo nyinaa abrɛ ne abrɛ nyinaa yɛbɛtena ase a ɛyɛ ana ɛnyɛ ɛho nɛtɛ yɛn mesrɛw ɛyɛ me no mienu yɛyare a yɛde akyina ama ne sika kakra ɛhyɛ ɛho nyinaa yare na ma sika nasa no ɛno na ɛyɛ ana Dr. Ba se yɛmmra mɛtena ase ne yɛnkyerɛ wo sɛ wopɛ kwantrene ne kwanturo no baabi a bɛba yade a yɛfrɛ no kwankoro atena wo so ɛdi sika ama abrabɔ na yɛ basa ama wo no ɛhɔ ana sɛ wode w'ani kyerɛ na wonya gyidie ba hɔ a yareɛ no te sɛ deɛn wodi wura Dr. Ba hɔ a wobɛhu sɛ yareɛ no adwane ne kɔ baabi a ɛbɛkɔ enti awia wotie me ana wogye yɛ namba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi afrɛ namba no na afei sɛ mpo sɛ ɛyɛ ɔmaame bi anaa wo nua bi anaa wankasa na yareɛ tete wɔ a wofra ne yɛnso yɛakyerɛ wo baabi a wɔkamakama na waba na yaresa no ɛne ahaban na ɛdidi dwuma wɔ hɔ no nso nsa abɛka wo deɛ yɛ namba no ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 James na ada na osiri asɛm no ɛmu ngwa ai no kwasɛm o wɛbɔdi ne paa ai ɛnɛ kora de nanim yɛ paa achi abedru baabi a asɛm na sa no kwasɛm nyame bɛhwɛ no yɛsa wɔ 0244 08 34 82 me pacha Dr. Ba ye ka ne ho asɛm na wiei wo pepen ye kyira kwan a ye wo Kumase Atonsu Agogo Aban Hospital kakraka no na chi ana ewo enkranso ye was Spinters 18 junction mesrew ena wiei Dr. Ba busa wa wutie yen wo hwɛ ye sɛ udompe wakase wa hoto wasumdwe etesen dani dan nyina wote yen ka ne ye bekasa se ya eya na nya bibia sonko a ebi egu a wonti bi da eye ba dompe ba kase ba sasabro ba mi chepe ba ma dwonku ba mi sisi yale ba mi kutapoma na enso mfa nya hwe ye gye ato eno ene ba mu ahunu se wa ba Dr. Ba so ye abre bia ya na ye nkase mu abre ni abre nyina no da ye bo hu dawura ka kyerew se wo ya akwara na wusu anyankopon bo nipa da sani ode ye ba asase so no obi e ba wono ketua nwa bia no ne nkase doso wanya obenya 300 nkase makomako ewo nipadua num nanso mpanimfo bu bebi se dua bi enyina na epo bam enti wunyini bu anim na nkase no so akeka bom na abaye 26 enti na abre bia ye ka kire omo awo ma enkwara no sabi omuntimi nante a omumu abu a wudi ni siwa na bia o ka de chedeche no eno na ya na Dr. Ba pesa wote ase se enkase ni nuru ba bia akeka bomu enti nese wote ho na se wo bati fie e bia akora no ontimi nante wudi ni siwa na ni komu abu akora wudi ni siwa so ampe sumye bia ntwere nachi a ube wanse wadai ya no omuna hwe wanya 3 years still ni mumia Dr. Ba say ene wiei enkase no ho a wonyini ma enkase ni nkoduru baabia ma ne mfa adura efra na haban ni bi enkeka akwara ne ma akwara ni nipadua ni ntimi meye den na fe nante ho akwa atwea ma no ama ne woye no hwenye na afo anya mfie mienu kozuku no no so nante enkura nti wonya mfie nan wodati fie school no onko bie eya na eya akwaya rewosem efise obi anya ba mfiti ase na ye nyame fie ne de ne ko ne akoda nyame ase ahya atare fufu ayiaye na sa akwara ni benyini na nante ho beye dia na ekwa akoma se sobo na ade kobo agenkwa no nyankopon so omfa de boni bi enche nipa dasani wa asasi so da enu nti na tworo na ye di akire na yekoda bia wose ye ni aduaba no
nyemfa habane nsa yale se odi tro na chi na wote asem we dia se bibi ye wo ba bia wontimi nante a ka hunu sa habane nyina wieye no ekuta Dr. Ba enti na awia yi fa oba na wontimi nante no wontimi ntena se ni tira ye kese kakra sebe ne konda wana no so nsuo no ni nyina no wodi ni bepie Dr. Ba ya so ya ye behwa no ameni padua no agina yi ena awia me ka kire wo se wo diabetes yare a sugar no ewo ni padua mu na aboro so a bo mode se wo behwa ase na de oni abekire Dr. Ba ho efise obi a wasi kire bia no kotodwe ne nkasa mu yare de ene eye easy ma wo se unsa beka fise wunya sugar na diabetes na ekeka wa konkasa mu esen kasa na anu no enti na awia yi yes eno eni asem no enti asikyire na wo de dane dan nyina wo de akosoro no mesrew eno na Dr. Base oba ye ba mu aduro ama abibiduro a ebabua ma sugar na atimi aba normal efise nanse ma mi bi beka asembe osi akronfo gene bag na omu di dwane akono omu bie mu no na chese diabetes no nko a eho no omu twa omu ni se ma no majoba no se mo fanko na ma me mu obi a mo de akomo mo waso nro bepem sa bere ya me ne wo kasai he diabetes ni sugar na ma from da no de nam na akronfo sa no nso ye duro nko a de make sure say eno ba Dr. Ba duro de be wa kitwe bi ekuta kura wo nkase bibi kutaw enso be hu se nansa chi nanan ko be hu se sugar no abeda no ma eno na chese Dr. Ba ni maduro ni mahapan yanyi na chini ewo kurum ha enti se wunya gidie te se Christ de ko sa semia no so ano nim se nam yensa obesa asole aba nkom no wunya sa gidie ni bia wo yare ne besa aba nkom te se Kristo die no enti mesrew diabetes yare no enhwe ma ne nkofa nkasa mu yare nsa medan wo fo wani kire Dr. Ba ho na fe yentu ase ma wo enani da ye ka che wo se ye bane ankasa kotodwe ene na sefo na yichi enkasa ni nyina no ni nyina wie ye Dr. Ba misu obi enu obetena sase su kroma aka che me se wo ye nkasa eche yen achamfo ba nya lo nyina bedwane enye no kore efise nipa bebere aba Dr. Ba we anu yi ne ka dagu a mifira na ba yo bifira na ba yo nanso awie ye na bere o mo awie ni sika eje kora na ya asem mesra ma me na wutie mi a ba bia wo do bag kono amfa nko hobiem sa wachi na fo ade bra Dr. Ba ho na bra ne enso ye nhwew na kasa mu yare na titi wo kotodwa loke ama ne center market ne kejeti Dubai wo sto akawa wuntimi nko mesi ne opoma kuta tententen enso kane no poma ne ekuta nyina na emose onda de poma ya anwade enso ne opoma kuta anwade ba na ade ye na te akura wuntimi mfa nante poma nya japade o wa solid ya nante e dia koba bi dia koja oma fise obi e pre japade na mikunu wu ye woja ye japade ye che na enso yale eku ni kunu no onye da enu kire se yade nya hwe yade nya mani padasani no bi empa yade enti fa okotodwe yade na etete wo no ni nyina bra Dr. Ba ho na ye nhwomfa dukan emfa haban efiri yemuram yakura ase no yemfa ntoto so makotodwe mu yade nyina no emfiri wo so eda me ka che o se nipa beberebre wo mu sisim ebi di achiachia misu obi ba bi die ka akura firi mampon kora no eye che ne die ese nanse ma bibi hia me na minim se ma hwe me ho enso se di osi pemme no eche se wo sugar koto ba bi ni nyina gina yade defo ya bedam me ma mi enye ono a enye me papa ya first na minim se obi ani sisi chia bia eye ma se mema de omo de chinfiri se mai bi bag ekuta na hwesisie ne bag isiese ya ahomete ba we mu nyina na Dr. Ba ka cho se ade we nyina nka achi ma ho se odi wani be che Dr. Ba onko ani hia he wo pe straighter e wo ka mu a eye nkrofo bi ba wo pe di obe straight e wo ayaresam a eye Dr. Ba onko a misi nipa bebere ba Dr. Ba so ya no mu sisi achiachia nanso no be ho mo ba life o mo body ba nya semketwa na ade ya na ya ne se enema ba wa bebre sisi achia emrantie bebre sisi achia oba so yi ade won botom oboa sisi na achia ana opeso yesta bi emwa obema mesrofo sisi yare na achia ni nyina no fabra ne nhwew na enko ye wo yare bia aba nipa bebre so omuntimi mfa nante ayo hibon wadwonkuno abiba mrante ne maba waso enne obete ya kakra o ompemua ne de ne saa na yi nata so na bafom sei na fe nante ho aye de ama no eno na se wanhwe ne yese kim na wo hia obi a wase ne mabubu aguo ana krache na na me ne di asem no ma me na me ne wa asem no ana me na mabubu aguo krache oboa wadwonkuni ya nante no ebeya di ama mesrawo ye de kasa ni nyina ba wieye ma number no hia na de ye ka na ye odedede no wo ba Dr. Ba wa
wobɛhu sɛ ɛdaboro so kyɛ saa deɛ no enti number no ɛyɛ 0244 98 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82. Dr. Bao Kumasi Atunso Ago Abai Hospital Nechi Enkran ye was Spinters 18 junction awia fire de bedan ne so yemfa haban into asiema na awie na wo kwa de nipa bebre peti eye ba ya de nyina bedwane tabita kum so full alignment diabetes ni prostrate ene siyade hwe kona kwaje wa yare she proper massage bi na boawo ane enkramadina firestone food break takwata kwadi sunya isu ho 0202347647 obo heba adoato adomanu usanu na tayo tititi nipa choko ho ati obunu kotuje tuomirika eya na yechiri twa konwe ntwa masa adoato abeti eho ne tipa ye denden stroke akama to form awum haban bema preka se powder na ababo bi asoa botode aboye nipa choko ho apemfo ebebo yi sanu nan preka nipa cho bomodin so beje wabo na aboawo 0249761508 Lawson about Saint Dr. Lawson the virgin doctor 25 years in experience Juma Lawson about Misha Lawson chemist Lawson delayman capsules Jaba subodie bebre gonorrhea candida syphilis obani bema matenka no atiko join this any typhoon any typhoid cholesterol koko pumauto nyina loss between 0242 133 Abishop apemprade Abishop bomodine ko wate plot 17 emrom kumase yeben adehema obasisi ho de fa agudie hu ubenya bi ne bono so ato silver ne 0598585219 Fofia be na kakra no di asembe dae se wo yare ene wani ma ye fe na ye do ma nyameche ebe nyameche ye di ka te no afiri ho se wonhwe na wonani dua de di ka da di kan oba ye di ka fre nyameche se wonhwe mu ma yen se dua ba omu a na nyameche o school eno se ya dua ba omu na se de da di ka ba ya na wuja wonan no ne yesuro ti me ma abrampa e de ukoye sebi HIV test nyame ya adom na yesi woni saa ya de ni bi e wo mogiem ti na say tackle no spiritually nyame che e ma direction dani dua no e de ni si na emra wuku de no so so ya kwa nyame adom bia ya kam fansa ya kwa no Saturday acho ya kwa in the week me da ho ahemache metini bi say Adriano adane amen yes de Diaba kan say nyame nhram won nhram wo munyuma pa moko so de boy kamime hana ko anga sata mkamentia amena muso ama yarisa aya media dia medawase me ma me papa no ada ba na bibi atoto ko ni ade se ni nyina akọ efi se uba ha no ene first no hwe oni padua no ma te bia he ne ye pato ene na minti bi na kra ama ho twetweme ni nyina agiai anyame adom bibia ya kam ede ne do ba ne pato ma me ni quotation ba ku bi ansa obeka dia ye ne nyame dwuma no afenua na mesoa obesoa senua ka urade ase ayo yi quotation me quotation me free enom adwonu nson Psalm 27 Sarah didn't me hide them in quaje. Why not mean slow? Rather than men qua ahu a day. Why I didn't know me home popo. When if I bonini our sham so no time. So try me but soon shine me ah. Oh what tree. No so she as said don't you me son sabai makumarin too. Pia. I dare back when I miss some rade. No na me a child quite. Nina can na met radifie. Mahwe ni mtie amen amen hana de aye de obeye nyame dwuma o yi a kire me kra ayi a kire adana
nyame ma direction say we nyame dwuma me te wona me tonyo na eda di chem say me kofro ka ti me tra ka nim na say me preach tu nkrofo ye yepe manu si yepe we se je collection am say ma masa me bajijiska ba say me ka nyame asem dia ni afama ni suei me fama brabon to chacha biem ya momoma no obi kun hu se wo ba dwane nize wa ni anu ma mo wata no do ase kroim kasa na o muntie obi kun kwate ukore ni obi ano be mo awi o e be ka asim ido nyame ase me si so me ka to so say obi kunu de umpe bi da and I was one agent ba en so hwe mak so me nyame me de me ho ato ne so aso de mo to so ade nyina di bo ye wiye bofo ne sane wajemi wana moso ama so fu mami na mete wajemi da wasepa David ye abedi na ko nyami ye wo nyami o David nyami ye abedi na go boko holy honey yeah fosia ube nyami dwuma said ye na wasa white ya ewurade aye wo dia na na sem no ye ejapade kese ma won na na dum na busu ama wo nyina moma yanto o aye yi chom na inie eni monyam se o ye beto holy tifo swadoma no holy apetinego boko apetinego ko bible studio nyamya tanu no atia ekwasem nyamya yebi waye bi ekwasem Sompa Nkomo we get results na dia na do abafosia pacho de to su biem no e bare maya enam so ane de to me kwasi kwadu pacho an enhwe nya kura won hwe said anu a wo ba ya ye kan wo kan se enye be ma no na ade ne ba ne na de ono de ode na ba de mani abele pa ade won hwe akura no enya kura fi sa mo ba ko mouse kada e che se de wa nyinyi nsen mpo ade no so yesa efi sa mo ba ko enyino mle usika pacho da bi o ma hwe akura ne da pacho akura no de yeyi me pacho me chirem kakra me kama di form akọ nisen ne bai kanu dum asere kwawa nisen di form kama sante o pasolia me kwa me ma lol fe na mo kwa hwe no wo di amakasa nisen ne bai mu no o ya me basa me father de ko se me je don pel saka me father de ko to ne madanim no aka sa ne on fan ko to ne ni wo fa ni o de ko to ne wo fa ni so the boy ne ya no ye o ti mi bra me 20 cedis banana about so about 5 million. Yo. 20 cities. 3 weeks. About 2 months. Near be my. Oh, friend, I know do what him. I don't know to a tantan there. And now, a being sad got to know for penny. No one funny picture, ma. Yeah. You were for penny, and also a flyer, so still the oil and way. Ti mi wo ha me fisa na eja ya de me ko na ho na na mko hospital ko nkura emwa ti mi ko ya no ya de mko du kuna na o mo se enye mfa mi nko aguna na jona na ya se mfa mi nko ji na enye ya de pipe kura to ma se na ma ya mre ya fra wo mo sa mo amfa ko pim sa de chen na se fo si ye obi bo sa ya wana blai bai na nurse for ada no achesa ana ko na nun kasa nenye ana me ma mi pokura kasa oh ya hwe wani ma o ma sei o si ai ti na na me pese me ba ha no nurse for nkasa
ti me da okura no mbuafu na mse adenti na okasa sa wa ba me bla na mo kan won hwɛ nya de obeye na we na wo kan no mo ka asɛm nkama no asɛm abla na ka kyerɛ ma me sɛ an ti na me pesa me ba owie ase wo na ode hye no ti me ma me na nde hye no me de me mu wan fa ti ya de da hwa na mo kan ya na ko twetwe ska na ye bo che de me ko ankase 10 million na ko on na twa ya din ko do ankase na doctor nse da bia nya ya mfa bi nko jin wansi hoda me papa chi ba na frɛ ni nua me di na chi me no won kokɔ no send ska na ya de han ambulance no ko ambulance no ye nya bi ti mi maame na ko chiri ya din ko do jin anajo 10 e ko do ya na doctor nse maame wo bande wa wu wo yam na mnyam ya me sum no o kan ya no ma ba mo pejama ni hwedam se rade so na de abo front to me yam dia kasama me na rade so amma mi din kunim ebra ya ko pai me no akora no na omuye nti ya pa eno de da no aba asase mo nyina ya te afiri ho se wo ha pa wo de ba ye ne se am de ba ye nan se bla no won hweme da be ne twato obre usika ada twato obre musika 500 cedis na 1 month 1 week na Sunday we ya eba omle musika biem pato da bi tu ye den na udidi asra mitimi slow obi ska 5 cedi of a lot amina eji ko biem me prono akoyi mi person bla mi pende bi ma no koda akoda kuno na me hu na mte hu edi na me su me wu ya 5 months ni ne hoska de abram 7 million eka 58 million abrampa ma frɛ no 58 million once what that yo once what that operation ya me akora no me maame ablewa na kosensan ye na oti se ma ba fie de ba bi okosha ya odundum ne fo twaso na wo so na wo ho se to kakra no wasema ye twa pa sa wo kasa na me ho odi abo awram tie wo se aye hu hello ma kwadu ma ode she ba ma he ya no ma me kwasi ade na wo ma me da no me di ni di esefa tanyina ma akora iba ha ye bo udi cross ma da bi nyemi ku na me de ne baaye ma pom din na me hwehwe enti ose wo ma ni sika bosome ene ahihani bra ade akwasi ade o de ya ko wa do yo go bisa me yiwa no eti da be ne twa wo so ma ni sika bosome ne na awotwini wo ba tan wo yale wo betaduro wo ba ne so yale se da be na wo be makora ni sika a wo se wo sresre na wadi au asemo ya mi ho asem na kwa ase de misi aka no ma me de tie ni me ni ha enam ni case ni nti o se wo yere wo ye waba wo yere wo idi ana make me yere wo ya na ma ba na ye ne hawo ma I was hu ni say wo kana de ba me no me yere afa bi amra mi o ana wo no wo to me asa na me ko etimi me ko ye me be ko na me ma usika etimi me ko na se ma twa man tia wo se me ba na ne me yere awo na be tia ya me pa cha wonti kroni su hobi ma because of ninti ana ma tu ha ma jama juma ho what ade wo ya ne ka wasesa ma me na ne ka wasesa ma do no se wonyale brad ya wo keka dia ono na ya de de obi ni ba bi ade afiri ba wo de tie se e ka ba se ka metena ma juma aya juma akoka ana anya sa nti ye se wo papa no e sori a threaten nti ana adere zo de tie ne se e ka na da ho no pressure wo ho wo bu so yare pressure wo ho oba yare enti metuma trafa akota na ta kwesi se de ya ne chop money a obedi die ka wo sende ma wo mo a yan fa se ma enti se wa wo na me ma bo so me 500 enti my mistake ana wonye mistake ba se bi mai wo kura kwala enti bi ba no chese me be kwa na me de ade ne ma no kure enti asen ma ba no enti na ade me kwatena FM station da bi be obi o ba bi o kana sem akwasi
ewiase de ahemfie wɔ hɔ court wɔ hɔ obia obabi o ka office say ha na e ka bi ma because enano no wa baba wo do obuo kase ma wo me yese me bebo di boss ma me pa che wo nya onu ti na me baaye na me de ma yaresa na me so kama eti emla o frefre me sa wo hwe ne kra no na ne ho ya mahi na me pese me so because me ka chen sa da wo baaye ya ka wo ku asem wa me yanka eti me sra wo ye mpa ne tintin mpa ne tutu akwasi ni ye die mu ne ye pe ba wa ba no je wa sedie na sumdwe me je say no ma ono pese de ade China me nsi nya ni sika asem no me nya ni dabia ana o pele sei o ma mi hu yo ama o so onya ni dabia na wotwe ana boso na onya ni sei pacho de ni kan me so kakra ebra ni woji hu enko fati asem ma wo chop money bran wo ko wo gusu a wo ko wo ba no so chop money de obedi kura bi ni ho na ya nhwe kwan wo be fa so because o ka kire wo so wo yire na wa do kokko wo mu eti wo hwe na yire so ahwe ne ma na wo so wo hwe pacho me de me ntimi ntwabo e ma no eti se wo be cho wo ntwo wo family wo de bia na wotwe ana bosome de bia no no oti kromo de bia wo de obede ne wanya to onya ne na wotwe ana bosome man pacho me kan no boss no woni so ewura pacho ai me na me kasem na amanya botre bosome onya ma so de akura tinyin se ne dia anka menya da aja bapa ne ya chem se be ma ana obehia na otwe me sam ya dinyin se ma nana eno de anka we bra wuka wa to hono ba me ya bibia na kire setie wonu wuda utu se ba no nya wodia no kure wo ho ai wo hono no yanko adie ni yanko adie ni na sumdwe mra 2400 eno wo mo je ma kama ya ready a kama hia no kura ma me nya do ama kra no sa sesi anu akwasi sesi ana wakuma anase wo ho boa nsodi ene no wo de ebo wakọ man kakra na boa sika no wo kwa di ene no na ye wo ba wo benye wo do ahwe no enye wo ba na me pa so se ka ne ye se di ene no ebe ko to 2400 yakoya na otwe mienu na resource aba je no me de tie ni akonti na meeting ka no hodo be tira me hwe because omo mini mienu fa se jin ka ne da ho ana me mo no sika me de su kura ankora nan yo enti chicha me metima chichemu boso me bra 300 cedi 3 million boso me pa try oba tan ne ba akwasi me sira wo ge yi yale oba twaduru 3 million boso me di anu odene ma de ma me so ntira ma se mu kakra se ka se me hwe ne saa se abusia fo no so oba bi o mo so asati se kan betitu bi de da ho se me mo no 500 dia Nika se wasa me no me man more than me man bear 1000 because no kran kran bra no dia wo na hu sasa wo yire ne wo ma ho na ne koda aye o wo no se me no hima fancy no enti enwo aso de ni ti so a eye o mre mu bi enti se yen ya se de ba ya be balance na mati ba kra ka no na mati mi ahwe wo enti se ba wo ba ye na akwasi wo ba ti kan so bi account de minti subi na se wo tumi ti subi na se 300 na de be ma ne no so afa kire sei ma na se fi ano de tie ni me ba enso me tuma ba to ka fresh de machi ono ne de ta ma ne ka ba ye no me ba ye me ka ne hu nya 2000 de ma no ana me koye ti ma sa ba to so bi so awo fre no so hu ka ba so ono so de me koma no ansa no ano de na wonim wo kwate se me ko che ma me pa to minimum tin bi sale se na minimum be da bia wani bi 15 cedi so de to adura na e kese na minimum se me mpeba anka ho ewula ye gina so na mi musa no wose na wo jiska so de ko to adura no wose de bia 15 cedi ai wa nyi ska on to adura no da onim da bia 20 cedi fine wo jisa wo de ye dey ka to adura ni na me se mi de jisu akoto adura me ko to no akwasi kunadu e ade e be boa e die ni di ama ya bre nyina akura ya de nkonya ya no kwa akura we wonka yo ani e wono ani ho wonka no kwa ani woni pese so sente sa ama me kwa me ko ka kira do boa se unia no o me pe do preko na oni me kwa da bi o 15 so me ba no pressure ma ngba bi na ma du foni e do to ni ti untimi kese me ni bi enti akura wo kura ni nsa pe ko nya no kre
Messi akwasi yenye DNA no wodi abona kwa homa na boabo esika no na ye DNA once and for all na sumdwe mra why me mate eti boso ene de na wo de ba ye no wai Mam ja ne de me fashion say because no me discuss command ne ye share discuss ko be ka me meska enti because ni papa no de aman eti da be na wo de ko sini papa so amana ko je no na me bo aman ne da be ne yawo e try me tun dia ko because ni pa na me ne ko no mate ne be wonya aso wo baby to afem so be ni to ba dia me pa che o china o ye de obedidi me na me be pe lole fa mo ma ba to o china enumre me frɛ so discuss no ko ya why mate mame Nedia. Ma'am, they are no canon. No. In fact, Mama on your own swallow crack a crab, none of a tunnel. Ah, I near on home. Mamma blow. Do yes, Medasi. Yes, but my mamma tried that Miss Ramo. But the man now, Mamma, no one should do. Say wasi hwe ne ma ne ho ntonu Se said they are not metia. Mame, ya dia no akware na nka ne kere. O de ya de finka ne baaye. Ne picture ya ye wi dia. Mame say de na ma ne ba ne bet na. Wasi ne picture ya wi ye dia ne wanyale o. Picture de picture yi. Anya no kere. Ka no kere no mo nka. Me father. Ana obi tu waduro. Ana kokula picture we ya me de ba tano du ba so no de hu. Twa so e. Dia bebo ba no so. Mame, o se akwa abusa ne say they na hu dey na sisi ne sa na e dey adia. Oh, if you have some number in to put some who are can swami. Let me be answer sound to him. I did not mean young fan to us in your person. Me pacho. Yes, yes, so much of sumina so. Wala kwa faba chiro shawoba. Kopim se wow be DNA no who say a banner ya woba no when your drama kurana heno. Period. Let pebble say akra. Mesro. Yo nti na menya me no de nka senka metumi aya ansa na nso me ya se me pese abaya no ho nto no yo ba de akwa na no me bi yes me ba akoma yes me yiro ko be bia de na nam so abo bia senya se won wa wanti obi o to de nka ogu na djuma agu me so me de bisan me was so ba se ma tunam ne nam adentira o hwa na okoti ti sam sure no me kwati na se me ye na se ensa so ani ade na me nya bi eno de wo kan de baabi e toso mu so de kwasi ye wase de na se de wo kan se won trust se nyi se ne ye wo de a ade e bi tati me kwano me de ma afi ni maba ana me so de no kura me no papa mu nya ka se e kwa ba pass wo be kum ne de me kwa mi ko fie hoda yate and de maka wo de wa chi ana papa no wa fancy wa ka asa ka ti obi asa ka che de mini bi na ti se kwa bia so be kume enti de na me kwa mi ko fie o ya dasi o tina pedipa ka ho abrampa anumere ya mfre musa why matemano ya dasi Mr. Champon 2 minutes ebre no ko ani abranti asema ya wo kan de meni ne nyaadwe sister if free and cry a buy when I say send them out to no and so sini so ene ne dai wan suru ade kro na atoto ne ho emema bema ka so no beda empresa emma se ni so se no age contractor ene won so pia ya na ne empresa so adanwa waje wo ya nua no adanwa na ne dai ale se be we aboa eno tin na there was something mo mienu nyana mo bibi woni ne swan na mo bibi na bia se mo plania woni mi se wo yire woni wo yira wo nan e de be ntre se wo san ko tata no eno tin se aba wanko ye die ne test akwa na se wo swa no asema akoso ne se wanko awoso no wanko awoso ne emfa tube nsa na se wanko awoso no na se na wonyin se no na wo gina so tina no ye wakono ya ofa no eno ntia se o siesie no ema wo dru se ne no otia no na be gina na fe se wagya no aya hwere de se o hwe no yasam no asem no edi dada tintia Paulina tell so mama me da se the American nyina ne say ba ma wo yire na so be fa wire kira atwen pana de ka hu se bibia bebe bia da wo so oba na so obenyi sen so obewo so obedidi so obeye dan ni nyina eda wa wo so ko so wa na wo pe ko fa kolana ne ne kodana bosome so ya wuni ahoto ko so nim de wo beka woni nim de wo beka akire wo enti de wo mu bia no so ma be se mu pe de wo mu no nya wura mu ano ya fe no wura mu na fe de wo mu
die wo mu ni nyina ya wo dia etutwu mu tan ya bibia wo bia ba dai wo befa enti ho no so mema mo mama ni nkọ ho na mo hwɛ mu yie atwi mu firi saa eno ma no na emoa na me ba me nua ha na wo nsemu no ene de wo so wa fa nyame bia de wa fa mu no ana bia na nyame a de bia wani ayi wa firi saa nyama ni wo so wa fa nyame a fa ye fiti na ko fa ho na nyame yie ko so ba ma wo ne koda na wo bagini 15 cedis am de koto aduru a wo de koto aduru o se ntu no comprensa wan ko bi medu to ne doso wo sa me de koto aduru abo me ho ba na last minute wo se menyam ko so onu ni sa du sika na wo je no wo so de koto aduru abo ya se mo ya kan bi dada wo se wonyam ti ne mesra wo ne se wada wo ma toto ni emayie na nyame emoa wo me da se so ma yo di for tell 1 minute yes o se o be hwa akoda no o hwa akoda no yempe problem bia on hwe no because sabi brothers yenya ba eti wesisi ya no te a come fano yempe problem ti so no abi na no e so otua kan 3 million maame sumansa kakra no ntua sumansa no ntua ka biko kan so eda ho na yenhwe akiri yankopon yad no nyeska bana e ko die ne na enkunudie beba amanya odo e de ahwa akora no wate yo mama si ne pam matade e balloon maternity eti wo kotoko junction so pade bi apamo a from mama si 0543370005 0543370005 mama si fashion ena me mama hana oda Mr. Sumedu yere hana wo eye Chicago America oba bechia me kama odanfo am Chicago nyina nyame Islamo Auntie Joanna Auntie Joyce ene Black Ofini wo mo ai Chicago nyina nyame Islamo papa 0554931905489319 ye bre no ko asem no eye asem na ye mfa mi no bi ne ensole hello Mama, papa, yanko. Na fansa so no kuchu. Oba na diwe ni. Uncha da samensa. Oh me. Oh ya ni kenese, ya se bin project. Wan show pasi ni news. Wan zo ni ade ni news. Bom. Wa di odu be ma kokko na ba me se be ma to me si be sha. Pesere no onto pata ko so ba no yare. Me se na nya do fa kanka ho ai. Yo, that's it. Hello. 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 Eme mo baswa. Ye tie o. Good afternoon. Afternoon. Obane die. Wa bre. Na me nsa ni wari. Amen. Ana be ma na se ya no sit no die sha. Because the better buy pan no drop it in town. At least 500 is normal. You. Hello. 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 Pacho do baby akase. Good afternoon. Afternoon. Obana what you want na kana tem somo. Mami. Yina ya ma. Ni metu na asam na ya blow. Wa kama sama mami. Nembo mu ni na me ti asama ba no. Tenu kwebi wona se manka. Mo na mo kama sama mami mo hu di we mo kama sama na yeden. Amami. Enti mo bi sa ba iwa no mo kan kwebi. Enchemo. Because sama be ma no kanu, eni asama oba no kanu. Me titibi ni wa me hwemo. No kwebi wo na oba no. Ada odi gaya oba ye busa na o se bibi anim. Sa bebra kwabra ne so ya ma ne bede. O se bibi anim wa be ndai. Sa ne ono na sema. Me ada oba ye mi dagono so no. Busai o se bibi ani ho. Nti de betimi ya bwa na no. Yo so bibi ani wo dia anye se homo mode na munya botre so ma be ma no na on twitch akara kankra na ba yo ni sentin dadem ananin pa ba ayebo has been put on hold. Na wantena wo yere ho na so wo yere wo ho wo ma so be sa ko dibi won che ho ne ma ba fa. Hello. Good evening. Good evening, Pacho. Do baby akasefi. Me kasefi and so say mo say kofi. O say kofi enti na baby a wo dede wo hodo. Pacho. Hello. Yete unka kasawai. Hello. Pacho udi baby akasefi. Me ka me so me ka say bu ase. Yenti o. Me Pacho oba no so baby a wo te no pe ice work bi.
no fancy na ni mu anya ko be ni obi atoba ko nso pa mu abe ma no no nya kokoko antoma ne bani ni yo that's it. Hello pacha mi radi ba bi akase free Pastor Timothy Kaseki Tonko. yenti Mami the maximum program ma de dia ye kutu ba mo. Ana Pastor Kaseka ka chene dan say. So we go obi ase, omunya ba. Modu children's home. Esta ma ho. Chamba ya no ta fa ne bompa. Kunya bu tono kan kama mai. Na sa kwari si ya. Ni bana ne na wo mo na o jide se ni mano. Na ko kan wo mo da mano. Nanka. Abu oni dua. Hello, fellas call out baby akase free. Me kasa free because the famous Kofi. Yo. But I tell what I want. You know that I come back and make say the man. I don't go sana Simbia or say Obano or free a Ibano and Dada. And yeah, so you. Well, my the man or 200 cars in the Japan, and it's because you know. And then look what they were telling me as you do so. And can only a corner man of Asam no. Yeah, Obama ne kan you could be any. Yo. Me call me to an amount. I the man ho. You question the man ko be me ko to ma me. E ko to me say na Obama. Ani Obama we akwanyam. E di ma me bi ye no, enye sem ketwa. Ya ko be di be afọ dum. We what papa no and then what me and free you about the city when you some ketwa. So what ma no sure I send you na can you na so the other aba no be na say what about come to you. Tell them what you can have senator. Yeah that's it. Obi asend message go so nim bra no wonye kora. Enti no ye de ye man benefit of the doubt. Ye man na kopem May. Se ya na be kwa. Yesu si enim de beye emra no de gina ho ama eno ma me ho nyede je 100 cedis ye na fa bi ko to aduane wate na wo china yebehunu na kwan wate erade nka ho no hwe so no ma yale sane nwe pe mu jeduro na didi sisi a utumi dai na menu so be ba ha bi mu no no wa ye kama chese so wate na ka erade nkwaje dwuma no wasem kira foforo na wonyame a wahe wa beduru sabre no ode nkwan so be kan ho so Sompa Nkomo de Ebola. Your friend or yini, yes, sorry, so.